Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mama Hafiz. Di video kali ini Mama Hafiz mau makan sama nila goreng, tumis kangkung, sambal terasi. Lalapannya ada pisang muda, buncis, sama timun. Seperti biasa sebelum makan kita berdoa. Allah memberikan api maricak tanah wakin ada benar. Mari makan teman-teman. Wow, tumis kangkung. Wow, pisang. Nah, wow. Lezat. Masih muda, kesat teman-teman rasanya. Nggak pahit nggak? Wow, kangkung.
emang the best pisang muda. Jadi pakai lalapan enak.
Aduh, kenyang teman-teman. Alhamdulillah. Cukup sekian ya videonya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbarunya Mama Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.